Inkosi uSipho kasenza ngakhona ubukwe emkhakheni ngemkhakha ngokuzibophelele ekuthuthukiseni amakhosi nokuhlomisa imiphakathi nelutsha langikhabo ngamandla olwazi. Njengosihlalo wendlu yabaholi bendabuko enaheni le, ubesekela ukuthuthukiswa kwamakhosi. Indlu yabaholi bendabuko enaha nesifunda bayile ukuyokubhodla emswaneni enkosini. Bevadlegana bambuka ngomsebenzi omuhla oshileko. Unkosi Mahlangu kalokhu njengenkosi encinane. Sathi xa sifumana usihlalo wenkosi eselula sathi kwalunga ngoba kaloku ixesha elikhoyo lifuna abantu abanemibono. Kwathi kanti sichana ucwethe Unkosi Mahlangu ebengumphuphi angalali nalo iphupha avuke nalo alilawulela abantu. Ubamba ichaze elikhulu ebuseni nekuthuthukiseni emakhosini nokuzama ukwenza ukuthi amakhosi wonke weSouth Africa abe nomnotho ube sesemahlelweni bekasemahlelweni ukuthi amakhosi wonke weSouth Africa azijamele ngokomnotho. Inkosi ibukwa nehlangothini lokuvulela abantu abatsha imisebenzi ngamahlelo beyiwavula endaweni zabantu. UNdabezitha umuntu obenephupho anephupho kubomama anephupho ebantwaneni. Isizwe nje sinombereko iyouth yaseWaterval yaseMachidingi ibe nombereko ngoba uNdabezitha yilider le enebonelelo phambili efuna ukubona isizwe sithuthuka. Bembusweni wesifunda nabo bayile bayokududuza emndenini. Beyafuna lokuthi ke aqinise ubudlelwano emkhathini ke wahulumende wesifunda sethu seMpumalanga kanjalo ke nebuholi benzabuko. Nakachubeka kanjalo siyathi ke ukuthi ke uye waba ke inkosi eqala ukuthi ke yalethe ke umhlamo lo lwatiwa ke ngecultural village emangweni ke lahlala khona lapha ke eWaterval. Ikhotha manje inkosi ngen16 kuvela abahlinze bengusihlalo wendlu yabaholi bendabuko eParliament. Isikhundla athoma ukusiphatha ngo2017 ngemva kokuthi abelisekela likasihlalo ukusukela ngo2014. Ikonzo yesikhumbuzo izabe ingelesihlanu ekundleni lapho aye kubanjwe khona imiqaliso lapho ekubizwa ngokuthi kuseChewini eMachirini eMpumalanga ngokulandela imbandela yengogwana yeCovid-19.